Manipur Forex Trading Channel na mayam amuk hana taram na upsari matam kharadi hariba channel asi system asi yadabana maram orakanda haidi channel asi matam khara lepcharure thagatpa video ana mayam na ngapi gani okay ngasigi akhona lainagadaba se pung taraga nitfoga minute kun chale matang asida lairiba market ki mawong matau kamai tawno haidi market analyze ne kun dik tawdese okay koi hawrase hauzik hauzik laiba market se my peers OG New Zealand jaina for award yengu matamda mark se uptrend hauzik mana chatliba market se uptrend chatli aduga mark hauzik 4 hour ki kaino da supply zone da mark se tap tawga lai ana kari gumba hariba supply zone 4 hour ki supply zone je mana thugagi batagadi mark se haidi masidagi kari gumba sumaina thugagi batagadi mark se adumak akoina kaino da uptrend da market ama continuous tawrani kaiba masi thugagi batagadi akoina samsagi area sajida magi point of interest laibra haibda akoina yengaga mark se akoina adum buy tawgibagi tawnabagi sem sabadamuk yare aduga adugi mahutta karigumba hariba trade asina 15 minute ki range sida laire sigi range se karigumba mahana kaino tarako tagadi break tarako tagadi koi amuk sell tawnabagi sem sagani sai jaga ida sell tawnabagi sem sagani ana hujik arise koi monitoring zone ne aduna koina trade se toyeka changgen badi kitang nungai ba wat kani maram aduna hariba trade se hana madasigi 4 hour ki point of interest se break tawgibra yengani kayma tawba taragadi breakout thoga mathakta candle ama ni ahum chatkiba taragadi mathakta body close tawraga direct breakout se akhona phangba taragadi buy tawgani adugi sem sagani sai jaga sida aduga muk ase koi react tarpa taragadi thugaiba ngamdadra maja mohna sidagi reaction lakpa taragadi koi amuk ma ki point of interest thiraga haidi order block thiraga koina haiba market se sell tawna honagani mathangi market ase koigi CAD/CSF ni CAD/CSF sina mu kamai tawga haibada okay mark se koina 4 hour da yengu matamda hujik market down trend ni down trend chatli bani mark se adumaku mark se hujik se kada da laige haibada 4 hour ki point of interest mark su adumak hujik se afam sida pharaga lairi masi su ngasagi aduga sab manaba condition ne haiba tare masi su akoigi karigumba kena mark se amna ate karigumba hariba market sina sigi 4 hour ki keno je breakout pi giba tagadi breakout pi bam saidagi haidi point of interest phajaba ma haidi magi breakout thon mangamba main oigo order block to khantu oga daiba pasade ko je sell tawna bo sem sagani adu karigumba masi ngamdabida madu reaction na laaga sona kalamdo ina thugaira pa taragadi duso ko amuk perform sidagi high order block or point of interest to thiga buy tawna honagani mathang sidi khogi euro USD ni euro USD je okay handaki kaino je nonini je khogi point of interest loi mak moi je tap tawga lai hujik se sizu euro USD je 4 hour gi ang market down trend ni ma makha satning magi apam bade dum lai ni 4 hour na kaino tar ko na he na chawba dugumba time frame ni 15 minute ke yeng na bada sigi sizu kamai tawge bu si 4 hour ni hujik de lai je 4 hour se man direct magi break of structure je pi gi batagadi si je ko dumak
बाय तौनब सम स्वाई एरिया खरदा कोई बाय तौनब सेम सागनी दो करीगुंबा महाक्सिना मसीग ओन तैनबदा हारिबा मफमसिदगी अमुक माजे रिएक्ट लाको तारगदी मा स्वाई जगह सम एरिया खरा कुनी यंगा सेल तौकनी दो को मसी फॉरवर्ड की मतुंग यदि माक्सि सेल साइड ओमदा लाकद्रा हाइना खली दो मसागी सिगी CADCHF सिजु कनागी मतुंग इना मसी डाउन ट्रेन है अदमा कुसी थुवागर कांदा और सिदी माहुजुजी डाउन ट्रेन और गजु मागे डेंजर जोन द माक्सि फारगा लै मदन मथक खर लागा मुक थुवार पे और डाउन थुवागी भी सिगी दे कोई मतम ना दुम पुरपुदु यंगसे ओके लास्ट आईगी अरोइबा पियर से GBP JPY ने GBP JPY जो सिदा 4 आवर्स से अचौबा मागी कैनोमा लै यामना चावबा अदुगुम ऑर्डर ब्लॉक अमखक लै अदुमकु महाक से पुन्ना यंगपा मतमदा हाइबा GBP JPY जो महाक सो अदुमा अप ट्रेंड नि मा लाइजे अब ट्रेन लाकोदा मा 4 आवर की रेंज मनुंग दनी मा मुजुक फारगा लैरिसे अदुमकु जे खोइना यंगदोइसे कैमाय मतमदा माजे थुगारगा चटखिब्रा और हलकप्रा हाइबसिनी मसे आइनि हना बाइना खंजबसे आई ओइना आइगी कैनोगी सिदगी हनगिबमा समाय चटखिबमा और मसाय सिभो लाकपा मा हाइतारे समाय तर मासे अमु हना का करन खाली मरने 4 आवर मार्क से जुकगिदी मा यद्री कैमो फाउदो चटखिबमा और नत्रगा सिमा फमजिगी मा अमु हना रिएक्ट तोरगा साइ जगह जिदाइना ट्रेड से बाय तौनबगी सेम साबा सिनाइना ngaइसे अन समाय तौदना ngasiगी मार्केट की पेयर मरी है तारे सागी ओजी न्यूजीलैंड ने CADCHF ने यूरो USD ने अदुगा GBP JPY ने हाइबा मार्केट मरी असी मागी चौराको ओइबे याबा कैनोदो आइना सुम आई वाखलोंग लैबदो हाइजबनी अदुना मार्केट हाइबसी जे रिस्क वांगनीना मागी मतमदो फजना ngairga कैगुम ट्रेड सिंग असे बे लौबो तागजु मागी रिस्क तो फजना मैनेज तौरगा लौबियु समाय तौदना मणिपुर की सॉरी मणिपुरी फॉरेक्स ट्रेडिंग चैनल ना मसिगी ओइनदी मयामदगी विदाय लौजरी थैंक यू।